کە ڕۆژی شەمەی ڕابردوو پەرلەمانی عێراق کۆ ببێتەوە و شیعەکان پەلەیان بوو لە هەوڵەکانیان بۆ پێکێنانی حکوومەت و ڕاستپاردنی محەممەد شایع سوودانی بۆی کابینەی حکوومەتی داهاتوی عێراق پێکبێنێ، بەڵام خۆپیشاندان و ئاڵۆزیەکانی دوێنێ و شەوی ڕابردوو بە تەواوەتی ئەم هەوڵانەی لەبار برد و محەممەد حەلبوسی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بە ئاشکرا ڕایگەیاند کە دانیشتنەکانی پەرلەمانی عێراق دو ئاخا بۆ کاتێکی نادیار تا ئەو کاتێک کە لایەنەکان لە یەکتری نزیکە بنەوە وەڕێکەکەون و سەدریش لە ئێستادا لە ڕێگەی لایەنگرانیەوە نێو بینای پەرلەمانی عێراقی کۆنتترۆل کردەوە. ئێستا بینای پەرلەمانی عێراق لە ژێر کۆنتترۆڵی لایەنگرانی سەدردایەوە. شەوی ڕابردوو بە درێژایی شەوی ڕابردوو ئەمڕۆژ لە نێو پەرلەمانی عێراقدا لایەنگرانی سەدر ماونەتەوە و دیارە نیازی مانەوەشیان هەیە تا ئەو کاتێک کە دڵنیا بنەوە لەوەی کە چوارچەوەی هەماهەنگی دەست لە هەوڵەکانی بۆ پێکێنانی حکوومەت و دانیشتنی پەرلەمان هەڵەگرێەوە. سەدر لە ئێستادا خوازیارەکە حکوومەتەکەی مستەفا کازمی بمێنێتەوە، چونکە لە ئێستادا هیچ کام لە سەدر و چوارچەوەی هەماهەنگیش متمانەیان بە یەکتری نییە. پێشتر سەدر کاتێک ویستی حکوومەت پێک بێنێت چوارچەوەی هەماهەنگی تێگەیشت بوو لەوەی گەر سەدر حکوومەت پێک بێنێت ئەوان تەسفیە دەکرێن و لە ئێستاشدا سەدر ترسی لەوەیە کە چوارچەوەی هەماهەنگی حکوومەت پێک بێنێت و ئەم تەسفیە و لاواز بکرێت، بۆیە پێ ناچێت سەدر ڕێگە بدا کە ئەوان حکوومەت پێک بێنن. بۆیە لە ئێستادا هەوڵەکان باس لەوەیە کە جارێکی تر ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراقی خۆ دادگای فیدراڵی پەرلەمانی عێراق هەڵبوەشێنێتەوە و بگەڕێنەوە بۆ هەڵبژاردننی پێشوەخت ئەگەرچی لە ئێستادا چاودێرانی سیاسی لە دڵشاد وەک کۆتا پرسیار ئەگەر بکرێ باسی ئەومان بۆ بکە وەک دەزانی دوێنێ باڵێزی ئەمریکا لە فەیسبووکی خۆی بڵاوی کردبووە کە بە وردی چاودێری ڕووداوەکانی ناو عێراق دەکەن. کاردانەوەی وڵاتانی ئیقلیمی و ئەمریکا چییە لەبارەی ڕووداوەکانی عێراقەوە؟ بەڵە دیارە ئەمریکا بەڕەسمی دوێنێ باڵۆزی عێراقی ئەمریکا لە عێراق ڕایگەیاند کە نیگەران لەو دۆخ و ئاڵۆزەی کە لە عێراق ڕۆداوە. سەرۆکی نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە عێراق دنیل پلاسخارد هەمان هەڵوێستی هەبوو و زۆربەی وڵاتان ڕایانگەیان کە لەگەڵ ئەو دۆخە نەخوازراوە دانین کە لە عێراق سەری هەڵداوەوە بەپێی زانیاریەکانی ئێمەش ئێرانیەکانیش لە خەتن و تەنانەت ئێرانیەکان کە لە ئێستادا وەکو تەرەفگیری نێو چوارچەوەی هەماهەنگی تەماشاکرێن یاخود ئەو لایەنن کە پشتگیری چوارچەوەی هەماهەنگیەکەن و سەدر بە پشتگیریکاری ڕکابەرەکانی دایانێت هۆشداریاندا بۆ سەدر کە ئەگەر بێت و دۆخەکە ئاڵۆز بێت ئەوان دەستەوەستان نابن و تەنانەت دەسەبن بۆ تەداخولکردنی ڕاستەوخۆ. بۆیە لە ئێستادا هەموو لایەنەکان بەتایبەتی لایەنە دەرەکیەکان چی لایەنی اقلیمی چی لایەنی نێودەوڵەتی چی ئەمریکا چی نەتەوە یەکگرتوەکان بە دوودڵیەوە تەماشای دۆخی عێراق و ئاڵۆزبوونی دۆخی عێراقەکەن و نیگەران لەو دۆخەی کە لە عێراق ئاگوزەریەوە پێچێت هەوڵیش بدەن لە ڕۆژانی داهاتوودا بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە. بەڵام وەکەوەی کە چاودێرانی سیاسی لە عێراق ئاماژەی بووەکەن گرفتەکە ئەوەیە کە گەڕانەوە بۆ هەڵبژاردننی پێشوەختیش کێشەکە چارەسەر ناکا، چونکە وەکو چۆن سەدر هەڵبژاردننی بردەوە ئەوانی تر قبوڵیان نەکرد ڕەنگە بۆ هەڵبژاردننی داهاتووش ئەوانیش هەڵبژاردن ببەنەوە سەدر قبوڵی نەکات. بۆیە دۆخەکە لە عێراق گەیشتووەتە دۆخێک کە گەیشتووەتە بنبەست بە تەواوەتی، گەیشتووەتە ئاراستەیە کە هیچ لایەک متمانیان بە یەکتری نییە و هەموو لایەنەکان پێیان وایە ئەگەر لایەنی مقابل حکوومەت تەشکیل بکە ئەوان تەسفیە کات. واتە لە ئێستادا ترسیانەیە لە یەکتری، ترسیانەوەی لەوەی کە لە ڕێگەی حکوومەت و گرتنەدەستی دام و دەستگا حکوومیەکانەوە یەکتری تەسفیەکەن. بۆیە لە ئێستادا عێراق گەیشتووەتە دۆخێک دەرچوونی لەم دۆخە گێڕانەوەی متمانەی ئەوێ و ئەمەش قورسەوە پێ ناچێت بە ئاسانی ئەم دۆخە کۆنتترۆل بکرێت. زۆر باشە، زۆر سپاس دڵشاد بۆ زانیاریەکانت. دڵشاد ئەنوەرمان لەگەڵ بوو پەیامنێری دەنگی ئەمریکا لە کەرکووکەوە. دەخیلۆک دەزانی نزیکین لە بەرەبەرە و ساڵوەگەڕی یەزیدیەکانە و کارەساتەی کە بەسەر خەڵکی یەزیدیەکانە هاتوو بەڵێ لە شنگال بەرنامە نەهادا پشتی نابڕێکی دیمە راپۆرتێک هەبت چیرۆکا دوو خانمی شنگالی بەدگێڕەک و ڕزگار بووین دەستێ داعشن و لێ هێشتا کە سوکاری وان نەدیارن لێ پشتی وێنابڕێ. دەنگی ئەمریکا جافکانیەکە پێباوەریان و چاو ئاگاهیان. برای مالپەر و پلاتفۆرمên میدیا civakîya dengê ئەمریکا bala xwe bidin pêzanîn û nûçeyên cîhanê.
لە بیرەوەری 8 ساڵیا عێریشا داعش لەسەر شنگاڵی ڕزگار بووین دەستێ vê کۆمەڵا تیرۆریستر چ دیبێژن ما راپۆرتەکەیە دوو خانم شنگالی به ناوی خوخی و بهار و بحثا چیروکن خوا دکن دمی کود دست داعش دابون سلام بالای پیامنری دنگی امریکا لدهوکی لگلوان آخفتیا امی برف های سالیا در بازبونا کارساتا شنگالی دشین لهشتا دردو ایشو آواره بونو جاوره کرن لوگریانا عزیزان بردوامه ده هر چادره که دا چیروک یک جربر هیا هر یک خودیا خو سرهات یک پره جئیشو آزاران ین دماوه دست داعش دادیدی به حسرت و گری هر یک سرهات یا خو ود گریدن أكيد بتشتي دستواندا عمود درس بو همو بزحمت بو از 2 سال ازو زارود خل دستواندا من وزوف هر چارت كچك هاتن و هر پنجن مزن و بابوان هتا نهاجي ماينا وبراستي يعني تشتكي مرتاح دستواندا نبو همو بزحمت بو ما في كايرو ساعة ما تشتكي زاني بو كان ميرينا ماجي زاني باش به دمر نفسر مداتن أرسل رجع سهشت بصار مدتي أرسل رجع قرب دليمات كافي مزان نزلامي ما ساقي نمرينا تشتاق زلامي خون نزانا نا دولتك ما فراد بين حكومتك نا تشتكي مارتك نا زاني ما إننا بنيفان شادر هذا أما بكتا هاتن بدراف أزو هر سيزارو خفد دفترا بيس ورقة هاتن وبخدين نوها هفت ميرد مالا مال دستي واندا ما ينام تشتكي جي نزانا كوري وزلامي مي ويديجي هرج مالا منن چه ازیت نشابه دار یعنی ابی خواده نمیش تقولنا ما هر 5 دانه لازم نمیجی بگند تقولنا میرا خواده میرداری مت کشتین خواده سرجیت کرین خواده کچکوجن داری مت بزورت بن اختصابت کرین خواده زارو که بر سینگه داغاجیت برین خواده تشتگ نما کبسری ما نکرین جیان دبن چادرین کهوندا و لبر گرما هاوین و نبونا آوا پاک و خاون و خونن وان و صدان وکوان اون جاردی لسر آخا شنگاله لسر ملک و مال خو جیانک بختور ببن سر دور جیانا بن چادران تقریبا بو 5 ساله ساعتی ما و مگلک جارا دنگی خواگهاندی همو کاو می يعني مقالك داخوازي كرينا وزد بيجم داخوازي عم ناقها دركي داخوازي عم هر الجيه خودد ميني ونهجي يز داخوازت كم وداخوازي مش همو إنساني هر إنسانة كي كاربة تشتكي إش مفقود مرة بكا مفقود ما برابي هر سالة مزارت خونا ديتينا استشتكي جي نزانم قالك بزحمتها وهي مش همو إنساني هاي إيش دولتها هاي إيش هر كسكي كاربة تشتكيش مرة بكا مدي مفقود ما برا يعني هكا بفرانا بنجي دستورا ما بدن أمي بلنجي خوتشن الزاروكت خوغارين أمي اليخسيرت خوغارين خال في شادرين أم البر خيرت خالكينا خدا وكالا كياك جواميرا كي خيرا كما كر فانا شغل كارا كنا راتبا ومهر شهر بيشن وبخدا ونها مزان وضعي كمبا يعني ما غير من الدست داعش دينا جمد بيب زحمتها كقرن بيب زحمتها هرو شادر تشوتين بخدا معيشتها ما يعني مرنا ما يروج مرة من مريبانا سبا شي تربو بخدا هر ما كي سريا على ميرا كي ما أكد جوينيا ونبزور بغالتن دورنا سر ديني ما كي قبل كي ديني بهريك بيت بيجيا كي بزور ورا سر ديني ما يعني يان ناش سر ديني كي وان قون ما بكوجنا مناينا سر ديني كي ترقوا كسر داتانين كشتن شباب كشتن كاچكوجن البيخوت كيشان زورا اجباري برن او رزگاربون لهشتا دل وان پره جه دردو کلان هست ساله جاورین کسو کارین وان جه دستین داعش رزگار ببنو دهم بیزا یک دا طاما جیانک آزاد بزان سلام بالایی دنگ امریکا دوها
ئەرێشتا چەند شنگالیین دوێ ئێریشا و جڤاکار نێفنەتەوەی بجنۆساییدێ بناز دکە بێ سەر و شوێنن و یەن ڕزگار بووی دچە شارتین ژیانێدا دژین بە مەڕا لێکۆلەر و نویسکار داوت مراد خەتاری ji gundê Xetarê bi meraya Mirad dem baş yanî ev xanin behsa çîrokên dikin û di hev salên borî de ev bîrêweriya heştê tê ya êrîşa Daeş li ser şingalê van çîroka em dibihîsîn. شروگن گله خمگین و هر کس جی دوباره دیگه و دیبیجه کو کسی وان هشتا معنا او کسی کو معین هشتا دست داعش ده چندن یعنی دفرن کو هاتانه هانه دیار رمضان داعش نمایلو دری دم باش برای دخیل پیشیده ورينا 8 ساله لسر كابي جنوسايد ازديان لشنغالي بتايبت سري خود شمينين وهر دروبك خوني هاتي ريتن وتفاي الشهيده هذي وداخازت ما اونكو او كسين دست كونج دا غيرنا كسكاري خو لغور طبعا امر شميش دما دست اماري كيلو امار ما يعني هركسك هي فرق هي وبي اماري دا كده كي الشهيد وي يعني بيان قرتيا دايغوناوي جنسيوي يعني كرتيا كسر جياناوي ما حطانوكا يدكو بوينا قرباني كوما كاري الفيدر كده ام دستنشان بكن بوينا قرباني 7224 كسن يدكو درستي هاتينا دستنشان كرن صداصات ابن شهيدن وهاتينا ديار كرن ناس تاموان وهرش ديوان 1450 يكن يدكو هطانوكا بسروشين تشتك ما جينا زانيو دست داعش دانو يانجي داعش تركي كشتينا وبشارتينا ام جينا زانين 1665 يدكو اجازه سوان درسيان لهر بوينا قربانيه يعني وهاتي اغتصاب كرن وهاتي هاتك برن يعني هر تشتكي بيجي بسليميات كرن او جي 4108 كسن بالي هطانو كجي ام تخازين كو بزانين افكاسيت اندابوي كدر كدانا وشرن بيسوان كده كي داود امزانن بدهان جورن بكمال هاتن ديتن دور بريشنغال ولموصل الجي يعني او 1665 كاسين كتو دي بيجي بيسروشين دوان غورادا او يعني او هاتن ناس كرن دنافوان دنا يعني او اتكو هاتي ناديتن اتكو تايبت اطانو كيت كوتشو هاتي ناديتن وند كاسي دي جيت كرن بس كيم دي يتكو هاتي او ما ناف شهيده طبعا حتى دس نشان كرنو انا بيساوي ديار بو لي يكو شارس نبيساينه ديار حطانو كا ما او غور قالك نماينا براستي بتبيجم يتكو ماين اتقني او جنزكي 5 كسانه ويتكو دري ديجا يعني بتايبت مال على انتر مجالك يتعين لغور بوتنا وان كاسيت كو تشافي خوديتين كو كاسين يزيد دا كشتين تو دا كده بين على انترجي بجنب عربي بجنب بير الحمام السرعه ياضي دت كافت العفر بالي كنا بينصت شخصات كاسك تودا كده ميرن تودا كده يتاين كود كرن ويدي جي حطانو كا دست حطانو كا تشارني خويا باشا جوانا زاروك كو بحث كرن ده بونمونا ده كامبي كل سوريا دايا از بعد كم ام فيديو يا كاك داون نابين ام هيفيدار كو بايواندي ما برمابا كنت امريكا بله از بعد کم دنگی مید گشت و دنگی ویژی دید لی ویدیوهای ندیار اسی دارم چهار سال بود که داوت اگر دنگی متواز بزنم کانی دبیجن کو زاروک دناف مالبات داعش دمانه کو او نهاد کمپا اول دال سوریا حتی چند افراستن و جماروان تیزانین یعنی اكيد اشكر ما خطو دوباره كي باشتره بله دیاره پیوندی دیگل که داود مراد خطاری هاتا برین و دیسان ولگرد سیویدارم بله سیویدارم تا گذاری بسیارم کرد اگر نام تخواست بزنم کانی دبی تیگوتن کو جماره که زاروکن شنگالیا دستی دناف وان مالباتن داعش دمانه کو نهاد کمپی هولی دنا لسوریا یان جهدی هاتا چند افراستا و جماره وان چنده
بشك يعني هطانو كجلك شوانا مثلا بري شندك كرك شوان هات ليه ترسينك يا دليوان دا معي يعني كنت بهذا وهركزكي اشكراكت كو اي ازديا اكسر بشفت شنت كوجن جبرفي چنده كو هطانو كهندك شوانا ترسن كو بيجنا ميزدينا وام بينا نكسو كارت خو جلك شوانا خو ديار كيا كو ني دقل داعش دلو ملاك جاكر بيجن لي او كسنا هاتنا كشتنا شو كتو ذا كده تنطرويه كم مظنه داعشي وكم هوليدا وكم بيدي داعش تداوي شو كمشكيوان حموكا يشوشتي ابنبوني وبتعدي وبظلماتي وغاتي شو فكره داعش يعني يا شو داعش حطانو كجي نكارنا او دكشوان خو اشكرا بكن كي داود باشا او كاسين كنا هاد دي كامبين بنابر عندا اواره عندا هرم كردستاني كو تلور اتزانم روجانا توانا دي بيني روشوان تشاوايا بتايبتي جي او انكو كاسو كاري توان هشتا معنا دست داعش دا ودي اسرا دايما بيجن فراستي مرن خوشتراش مرن خوشتراش جيانا بن كابيك جانا بن كامبي فرمانا اشتي بينجي يا هفتو بينجي بورن وقت مروف بحثا جانا يا ودركيتكات يا كامبيتكات باوركا البيت شلي هافيني يعني مرن خوشتراش بن شادري دا از دايما دك جانا دچمت بن شادري دا اس نكارن از كما تشما بر روجي عطابا روجي ومقالك خوشترا ازمه بتشادره والزبسطاني باوركا مجمده شو مجمده انسانك اخينيت مجمده كذا شادر وصايا بجاب وصا بزانت يا دوي كار نوت الصدي وان كار نينا بلا ده الصدي وعندك شو انا كار هابن نوت الصدي كار نينا نوت الصدي برا تشبي نوت الصدي شو معاش تكنينا انسان دائما صلاه شاذيويه اللي عندك كسب تطاخيري في بكات او نجي انا براستي هاش صاله مرنا كدرستا اسب خو اكشوانم اكا اسبا من ودركي براسي شي جانا كتشاوا بالشنغاري ازبا غرما شنغاري چونك جان بن چادرادا مرنا كدرستا بلي داود برات خطاري بسكار اولي كولر بمراموج جندي خطاري لعراق قالك سباس طلاب الرئيس براي سپاس بوتا دوه شمیه جارکا دی مزنا ریبری کاتولیکان پاپرانسیس گوت کو رویدانن دبستانن کاتولیکن رومان و کنیسین دین کاتولیکان دا کو زور لزاروکن جواکن خلکی رسنی کندی کو جمالباتن وان هاتبون جدا کرن جنوساید بو باب او داخیانی دا داویا سردانا خویا حفتیا که دا لکاندا کوی بفرمی دا خوازا لیبورینه یا کو دیروکی بو جوان جواکان کر جبر رفتاری خرابی کنیسه ده برسوا پسیاره که دا کاج برچی وی پیوا جنوساید ده گوتارا خدا بکار نا آنی و کا ده پیناسینه بکا کو اندام من کنیسه دست دوی جنوساید ده هبو باب فرانسیس گود از وی بالجنوساید بالناف دکم و من دا خوازا لی خوشبونی کر جوی کریاری کو جنوساید بو ده نفبرا سال 1881 هتا 1996 دا دبستان کاتولیک بترجه 150,000 زاروکن خلک رسنی کندیان جمالباتین وان جدا کرن گلک جوانا راستی برس اشکنجدانو دزدریجین سکسیجی ببون کمیسیونا لیکولینا راستیان یا کندی گوت او کریار جنوسایدا کلتوری بو. دەنگی ئەمریکا سەرچاوەی متمانە پێکراوی هەواڵ و زانیاری لە ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دەنگی ئەمریکاوە ئاگاداری هەواڵ و گۆڕانکاریەکانی جیهان بە. وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا ئەنەڵینا بەربۆک لە دیدارێکدا لەگەڵ مۆلو چاوش ئۆقلۆ داوای لە تورکیا کرد ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ بگرێ. هاوسەرۆکی پێشووی پارتی سەوزی ئەڵمانیا هەروەهای داعاکانی تورکیا بۆ سەر دورگەکانی یۆنان لە ئیجارەت کردەوە و داوای لە ئەنکەرەش کرد هێرشی سەربازی نەکاتە سەر باکووری سووریا. وەزیرە دەرەوەی ئەڵمانیایە ئەنەڵینا بەربۆک پشتی گەڕاخوا یا یونانستانê serdana Türkiye kir.
و ji Türkiye xwast ku rêzê ji mafên mirovan bigire. Hevseruka berê ya Partiya Keskan ya Almanyayê îddiayên serveriya axa Tirkiye yên li ser giravên Yunanistanê yên li derya Êcê red dike. û her wiha ji Enqereyê daxwaz dike ku destêverdaneka leşkerî li Bakurê Sûriyê neke. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu jî Annalena Baerbock rex nekir. Ji ber helvesta wê ya derbarê Osman Kavala û mafên mahiyên Tirk li Yunanistanê. Ben şimdi Sayın Baerbock'un خانم بربوک لسر دوزا کوالا نرینین خوین کسایتی گوتن هر کس دکاره نرینین خو با آزادی بیجه خانم بربوک نو جی یونانستانی گهشتیه هکوی لبردم همو روزنامه‌وانان بریارین دادگاه ماف مروان جوات اوروپی گواه 14 سال نهاتی نبجه کرن بیر خستبان من زیادتر ریز لبه گرتبا جبر کو 14 سالن بریار جبو که ماهیا ترکیین لور دجی یونانستانی نهاتی نبجه کرن Wir müssen sehen, wie das jetzt tagtäglich wirkt. Wekvizira derve erkamın eveku her dem reze li biryarên dadgeha mafên mirovan ya Avrupa bigirim û biparêzim. Ji bo min berdana Osman Kavala ku biryar ji hêla dadgeha mafên mirovan ya Avrupa ve hatiye dayîn jî parçeyek ji vê ye. Li ser wan gotinên Çavuşoğlu, Annalena Baerbock dîsa balkişan ser biryara Osman Kavala ya dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê û got ew rêzê ji vê biryarê digire. bu kadar karar uygulanmazken ما بهیست هوا پیوندی به هندک ولاتان کریه و گپله کرینه لدما دنگدانا جواتا وزیرین اوروپا چما المانیا بانگا ولاته که لدیف ولاته کادین دکه دا ترکیه جواتا اوروپی دور بخه Annalena Baerbock her wiha amaje bi rola Tirkiye ya girîng li deryaya reş û ti NATOyê da kir û got divêt em wek hevkarê NATOyê yekgirtî bin û nakokiyên xwe bi rêya diyalog û axiftinê çareser bikin. Türkiye ji bo evlehiya derya reş alîkariyekî pir girîng dike. Ev yek carektin nîşan dide ku çi qas girîng e ku em wek hevkarên NATOyê yekgirtî bin. Nemaze de rewşeke wiha dijwarde. Ev tê vê wateyê ku wek min berê jî gotibû em nakokiyên xwe bi diyaloga di navbera hevkaran de di nav vê hevalbendiya berivaniyê de jî dikarin çareser bikin. Ji ber ku niha nakokî kerî kesên ku dixwazin me perçe bikin tê min ev yek îro li Atînayê jî gotibû ji ber vê yekê girîng e ku em alûziyan kêm bikin û wan mezintir nekin. Lê Mevlût Çavuşoğlu diyar kir ku welatên Yekîtiya Avrupayê alîgiriya Yunanistanê dikin û got ku Almanyayê berê helvestek erînî hebû û daxwaza berdewamiya vê helvesta rêveberiya berê ya Almanyayê kir. Bakanlar Komitesi ام داخواز جعالی سیم دکین هوربین و بوجدان بن یونانستان تبی شاشیا و یا مزن دبیجه دوی تو لعالی وان بی و مخابن او دوی یکیدا سر دکهون به وی آوای ولاتین یکتی اوروپا سر دریه دکن المانیا هلویستا که جه باوری هبو و ام داخواز جه المانیا دکین بردام بن لسر همان هلویستی Türkiye û Almanyayê ti serdema Serokvezîra berê Angela Merkel da dostaniye gerim awa kiribû. Almanyayê bi milyonan karkerên Türk qebûl kiribûn û dixebitî ku Yekîtiya Ewropayê pirtir harîkariyê bide Enqereyê bu hevandina kesên ji şerê Sûriyê û pevçûnên din reviyan e. Lê Annalena Baerbock wek seroka Partiya Çepkiriya Keskan hem amaje bi girîngiya hevalbendiya Tirkiyê ti NATOyê da kir و هم جی پرتر رخنه لی ترکیه کرن و چند مجارین کووی وکی مجارین زحمت بناو کرن دستانبول درخستن پیش و گوتو بیش کرن. چطو özel دنگ امریکا واشنگتن. ئەنەڵینا بەربۆک وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا ڕۆژی شەمە لە گەشتەکەیدا بۆ ئەنکەرە هەروەها سەردانی ڕێکخراوەکانی مافەکانی ژنان و بەرگریکارانی لە کۆچبەران کرد. ئەو لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکان گوتی ئەڵمانیا پشتگیری لە پابەندبوونی تورکیا دەکا لە پشتیوانی ئەو کۆچبەرانەی کە پەنایان بۆ ئەو وڵاتە بردووە. لەبارەی چۆنیەتی مامەڵەکردنی تورکیاش لەگەڵ پەنابەران ستایشی ئەو وڵاتەی کرد و گوتی ئەو کەسانەی بەرەو تورکیا هەڵدێن
تەنیا گرنگیان پێنادرێت بەڵکو تێکەڵ دەبن بە کۆمەڵگەی تورکیا و منداڵان نەکە دەرفەتی فێربوونی زمانیان هەیە بەڵکو کاتێکی خۆش بەسەر دەبن و یاری لەگەڵ منداڵانی دیکەی ناوچەکەدا دەکەن. جبرچی اف گرژی دنیفبرا ترکیا و آلمانیا درکتن افکار ازلم یساک جنابند پیام دگی امریکا به مره ازلم تچد بیج یعنی صدمی وان گرژیا چنه؟ داخل وکی تزانین د نوبرا ترکیه و یونانستان د بده سالانه منجارن گلک گرینگ یک وک ناکوک بردوام دکن هری گرینگ لیوی دمن داویده ترکیه هفته بوری راگانده بو کو اویل دریای سپی لقادا قبرسی کو ترکیه و ناسنا که اویل Gaza غذایی بگیره و evji hem aliye ولاtin Avrupi و hem ji aliye Kıbrıs و Yunanistan'e bu sedema rehneyin betund. Vezira Alman Barbok beriya kuvvere Türkiye be Atina'ya be vezire derveye Yunanistan'e re civiya bu ulur gotu bu ku ev kada ku nikaşkırın aha u serveriya Yunanistan'e u mafet Türkiye'si tüneye ku veya beden nikaşkırın paspor da bejin ku Türkiye baverdike ku dve KD'de Almanya serkeşiye dike ku velatendin yen Avrupa pişvaniya xwe ya bo Yunanistan'e zede bikin. Baş. Beni Ozlam وزیر آلمانی به رادارن اپوزیسیون ترکی رجی جویا بود چه جوان جوینان درکت؟ بله داخل Barbok به HDP, CHP, İYİ Parti yani partiyen sereke ya opozisyona Türkiye'ye civinin cuda pek ani vek minak be seroke hevseroke HDP Mithat Sincar'a da hevditina xwede carektin dijberiya Almanya ya operasyonek nu ya li Bakur Rojavayê Suriye ani zaman her waha aliyen opozisyonê jî HDP rewşa doza girtina partiya xwe û astengiyên ku ew rû bi rû dimînin behsa wê kir lê medyaya devleta Türkiye ev civînana û hevdîtinana bi rengekî tund îro rexne dike. Belê. Başa netewînê girtir jî erka hêzên aştî Parîz li Qobrısê dirêj kir yani dirêjtir kir qey ew jî sedemê nerahatiyên Enkereye? بله براستی داخل ev خالکی گلک گرینگه جبرکو د 28 تیرمهدا پنجشنبه بوری جواتا evlekariya neteveyin yekbuyi bo 6 mehan carektin erka hezin aştiye yen neteveyin yekbuyi li Kıbrıs'a Bakur ya Türk zedek dreşkir le ev bu bertekin sedema bertekin tund hem Türkiye u hem ji Kıbrıs'a Türk bidaxuyaniyan amaje kirin ku ev nerazine û neteveyên yekbûyî ji wa tiştek nepirsiye û Almanya di paş deriyan da rêberî û pêşengiya vê biryarê kiriye. Belê û seredana wezîra Almanî ji bo Tirkiye bi dawî têne îro ez bawer dikim. Yani li gora hemû pêşhatên dibin seredanek neserketî bûye bi taybet di peywendiya da bi Tirkiye re. بله داخل وکی تیزانین د سردما مرکلده آلمانیا وک د نوبرا ولاتین روجاوا دا پیشنگی د کرکو پیشوانیا بو ترکیه زیده به تایبشی سر مجارا کوچ بران لی به حکمتا نویا آلمانی کو سوسیال دموکرات و کسکین آلمانی تدنه ev dostane dostiya xoya dike ku ber bi xirabûnê diçe. Belê Ozlam yasak ji navandê peyamên dengê Amerîka gelkê spas. û bi sedan endamên Parlemanê Fransî piranî siyasetvanên çepgir bûn duh şemiyê siyaseta şer ya ew dibêjniya serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li dijî Kurdan li Bakurê Rojhilatê Sûriyê de şermezar kir. Di daxuyaniyekê da wan endamên Parlemanê Fransî got li demê ku bala cîhanê ketiye ser şerê Rûsya li dijî Ukrayna Erdogan mijûlî plana êrîşeka xwîniya li dijî Kurdan. Ew dibêjin serokê Tirkiye derfetê ji rolê Enkerê di NATO da dibîne. سەرەڕای دژایەتی نێودەوڵەتی بۆ هەر جۆرە ئۆپراسیۆنێکی سەربازی تورکیا لە ناوچەکانی خۆبەڕێوەبەری لە باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا
بەڵام ئاسمانگی سووریا شتەکراوەیە بەڕووی هێرش ئاسمانگیەکانی تورکیادا. کوردەکان داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن کە هێرشەکان ڕابگرن و ناوچەی دژەفڕین بەسەر سووریا ڕابگەێنرێت. فەرمونون لەگەڵ راپۆرتێکی زانا عومەر پەیامنێری دەنگی ئەمریکا لەم بارەیەوە. چالکوانên Kurdên Sûriyeyên beşdarî nava kampaniya heştaga ji bo qedexeya firîna balafir û dronên Tirkiyeyê li ser ezmanên Bakur û Jilatê Sûriyê hewl didin gosaziyên navdewletî bi çalakiyên xwe agahdar bikin. Çalekvanên heştaga Noflayzon Rojava li ser torên medyaya civakî par vekirin. Beşdarên nava vê kampaniyê de gopiraniya wa ciwanin xwestin dengê xwe bigihînin cihê biryara navdewletî got çavên xwe li ser êrişê binpêkirinê artêşa Tirkiyeyê li dijî herêmên wan negirin. Xwentekar Ciwan Ehmed Semîr dibêje armanca wî ji vê beşdarbûnê ew e ku hêzên navdewletî biryarê bide firîna balafirên Tirkiyeyê li ser ezmanên herêmên Kurdên Sûriyê qedexe bike. Da ku li gorî got dibêje komkujiyan pêk neyne. Daxwazek me heye got rêl pêşa balafirên şer yê dewleta Tirk adagirker were em bêjin kirin. Armancik dinê menê dijî hebû got em dengê xwe bigîn civaka navdewletî di serî dijî koalisyona navdewletiya got şerê dijî Daişê bi alîkariya Qesedê vê herêmê dimeşandin. Gorêl pêşiya balafirên şerê dewleta Tirk adagirker li herêmê bên kirin. Got rojane kumkujî û kuştinê derheqê gelê me li vê herêmê dimeşandin. Li aliyekî din di nava vê kampaniyê de gelek ciwanên Ereb jî beşdar bûne. Got ew diyar dikin ne tenê Kurd dibin armanca balafirên Tirkiyeyê. Hesen El Elî ji bajarê Qamişloyê dibêje. Got ew bi hêviya got netewên yekbûyî biryarê bide û firîna balafirên Tirkiyeyê li ser ezmanên herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê rawestîne û rê li ber binpêkirinan bigire. Hêviya me netewên yekgirtê qedexê li ser firîna balafirên Tirkî dane. Ji ber ku ev tirsê û sehmê dêxte nav sivîlan da hêviya me qedexekerine her çi nebit ji ber sivîlan. Li aliyekî din çalekvanên Kurd destnîşan dikin got helwesta hêzên navdewletî rê li ber operasyona nû ya Tirkiyeyê girtiye. Lê ezmanê deverê li pêş balafirên wê negirtiye û ev yek rê dide Tirkiyeyê operasyona xwe biriya ezmanî pêk bîne. Çalekvanê sivîl Saet Dilî dibêje got pêwîst e koalisyona navdewletî helwestekê ciddî bide derbarê êrişên balafirên bê pîlotiyên Tirkiyeyê ji ber got her roj ew lîderên Hesedê armanc dikin. Got ew jî çavê xwe negirin ser ev kiryarên got ser gelê me de tên karibin çareseriyekê ji rewşa Kurdar bibînin, karibin herêmeke ewle ji war peyda bikin, got balafirên Tirkiye ser nefirin û welatiyan, leşgeran, şervanan armanc nekin. Hêjaya birîxistinê got di 16 vê mehê de sîh partî û tevgerên siyasî li Bakur û Jilatê Sûriyê bi daxuyaniyekê armanc û dîroka destpêkirina heştaga Noflayzon Rojava eşkere kirin. Got di roja 23 vê mehê de bi hezara çalekvan siyasetmedar rewşebîrên Kurd beşdarî vê kampaniyê bûne. Kolana Kurdên Sûriyê jî di wê baweriyê de ne. Got hege ne biryareka navdewletî ciddî rê li ber êrişên Tirkiyê nayê girtin û dê her dem herêmên wan di jêr gefan debe çi ezmanî be çi bejahî be. Zana Umer dengê Emerîka, Qamişlo. Zayalî dahênan bernameyekî ferhengî û hunerî beşî Kurdî dengê Amerîka. Min Aswa Cebal li Washington DC'ewa her du hefte carê debme mîwanî malekatan legal man. دوشەمێ ئاژانسا وەلەکاریە ئیرانê وڵاتێکی سوئیدی bi tawana casûsiyê girtiye daxuyaniyeka Wezareta Ittilata Îranê got wî bergumanî peywendî bi İsraîlê rehabûn. Daxuyaniyê Swîd xetabar kir bi casûsiya bi wekalet ji İsraîlê re lê heta niha çi bersiv ji Swîdê nehatine dayîn. Ew welatiyê duem yê Swîdiye di mehên dawî de li Îranê bê girtin. Li meha pênc Gulanê jî Swîd piştras kir ku Îranê welatiyekî wan girt li demê girêjiya nêvbera Tehran û Stockholmê de. Li meha şeş xizîranê jî Îranê gazî balozê xwe kir piştî dadgeheka Swîdî hukmê zîndana heta dawiya jiyanê dane ser welatiyekî Îranê bi tawana kuştin û tawanên şer li ser demê şerê Iraq û Îranê di salên 1980 de. û serokê Ukraynî Volodymyr Zelenskî rijdî li civaka nêfneteweyî kir heta ku Rûsya bi welatekî terorîst bidin naskirin. Zelenskî ew daxwaz kir careke dîkire be piştî ku Rûsya zindaniya
یان زیندانێک یاگرتیان شەڕ یê ئوکراینی بم باران کردی سەرۆکی ئوکراینا گوت ژی بڕیارێک بڤی ئاوایی دێڕێ لە پێش بەردەوامیە دەولەتێک تیرۆریست بگرە و پەیوەندیان سیاسی و بازرگانی پێڕا ئاستەنگ بکە ئەوی گوت ژی دیپلۆماتên ئوکراینی دێکاری بکن ji بۆ ku piştrast bin welatên Rojavayî peywendiyên bazirganî bi Rûsya re xwe bikin kar bi destên Ukraynî û yê Rûsî jî hevûdin tawambar dikin bi encamdana wê êrîşa li ser zîndana girtiyên şer li roja Eyn ya borî li Olnivka ya li jêr kontrola milîtanên Ukraynî ku Rûsya piştgiriyê li wan dike. بەڵێ بەم شێوەیەش دەخێل هاتیینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان و تاسبەی و بەرنمەیەکی دیکە هەر شاد و بەختەوەربن. بدوان.